Ya bafethu ni-right ya bafethu, lana ngikhuluma ngenkosana, Inkosi Edumo Shwele. Ya le video ngiyibeka kwabantu bonke beyibone. Ngisaqala bafethu ngisazama. Ngicela ni-like ni-subscribe, ningincedise, ningiphushe. Ngiyazi support kini bafethu, ngiyazi. All on YouTube si-family as they say, but ngiyacela bafethu ukuthi nimamele imiculo yami, ni-like. Ngiyacela ngisezaphusha kancane kancane bafethu. Ngiyazi ukuthi okuncane kusesencane kusezokhula kube ngukukhulu. Bafethu ngiyanithanda nonke, kodwa ikhona into eyodwa engifuna ukunitshela yona. Ngifuna nje udibanisa nje ubudlelwane nothatha abantu, ngoba ngimlayikha kudala ngimlayikha. And for instance uthatha abantu ngaze ngathola nenamba zobhukha, but ngathetha ngaye namnika ividiyo nengoma zami, but wa-reply wathi just for booking, hhayi ngabo abantu abazothatha abantu like bazwanise like angazi, but abacela ukuthi nje belalele ingoma zami nje sazane nothatha abantu. Ngize ngenza ividiyo ngibeke uthatha abantu ecula enxibe i-uniform. Ya bafethu hhayi ngingumZulu mina ngingumNdebele, kodwa ngiphinde ngibe ngumXhosa ngoba umamami ngumXhosa, ubaba ngumNdebele. Ya bafethu ngiyacela le video maniyibona ngiyacela niyishere, cause niyishere ngiyacela bafethu. Uthatha abantu ngifuna nje i-comment yakhe, ngoba kudala ngimlayikha ngimsubscribe-a. Ngaze ngathola nenamba ye-manager yakhe, but kunzima. Ngisazama ngisesemncane, kodwa nje ngifuna ukwazana naye ngoba lijonge lincane. Amanye amajongo madala makhulile, manje mina ngifuna ukubheka uthatha abantu, ijongo lincane. Yimi nawe, inkosana Shwele.